9:30 zan ania lockdown line nia tuna hian mission venga ko oma hey video ko rin siam chan chu asira thilin ziak noi hi adik nge dik lo ko test don ni GPS Gopro hian in GPS kaltangin hatiang hian in speedometer te G4 te chang heng a kilo om neu ho khatiang chang kha na aron chom tela a firmware update in tunaya tunai poni khalo me thei ma de poni to me thei kan test version shimanga I ati da na chu a thok thalo me thei ma se karon ti version shimani a thak na ber chu GPS man tlem na hey building lian te mishing tam lo na te kateng chi han na hi thok tha ni na soya a recommend a omje chu khokar kong vela a thok thazok don ti na ni chu khopu chung a in drone te po hi ni thowa khopu chung ai chuan khopon de ya ram noi anga te khokar kong ata hian signal chu amu thazoka khatiang chi deuh khan tuna GoPro ina hemi GPS kaltanga speedometer tele chul chang aron peka hi thok thazok tur ang chuan GoPro chuan an soya ani ngei po ka ringa helmet visor hi amak kati em chu a clear vo hi ngati nge tho hi a be du em le tuna po vale thut to thok lekin var ngal ze adunga smoke a var ngai mi silawa a that lo na chu kamuto thawa ma se kat ti ve du shimshima video siam pa in zan tlan video siam pa le street light kan le tlem duk te hi ka ve thina ka ve na ri to a lo en ro street light hi tlem ania Aizawl la hian thim thei me panyo heng lai te thim ani heng lai te kong si so street light eng to khan om sran eng tha sela an nal don te reng nin zana te thim ru zalma mani tan po an tha rom thrin lo me heng lai zong te en ula I Aizawl hian street light kan ma mo ni hi street light tam tak kan ma mo I ka ve ta phe hi chu street light tam tak hi na yang kho pui chena lo ni boka kho pui changkan na changkang ati changkang boka tin a en na chuan kong sir vela kong sir vela thil ti sol te po hi thil sol ti te po har deuh karing ol sam vak lo me thei van pa hol kot te heng lai nam run ko zong te po thim em be ti hian heng lai ko ve khop mai Aizawl ina kan mamoni street light tra hi kan mamoni om thawa om lo tap chu ni mi alawa ma se he ai hian han tam shet se andalang vi puipon kan sa tang ka yang te kan te ni chu GoPro GPS test pa in GPS shim hi nakina lockdown te han zo se adik lo tu na chuanin adik lo na chu kan han tlan ta GPS ka kph km/h ka an sang sheta an sanga an niam le tu rang si te ka aron niam le thilo tang rang thina ase ka te ve du shimshima karan ti lu ni a lockdown te han zo se na kina pathian zara kan dama tluang te a enge kal right le theini chuan khokar kong ate po kan te sanga khang a han adikem dikloven ti te po kha test theyanga test na video tam tak YouTube pa oma chu kan lo en to thina chunga chun dik thei khop me tha thei khop maya Mizoram hianin
Aizawl khopui chung bi ka hian adik le dik lo vel karon test ani ber mai GoPro Hero 7 Black amanga tun a hian 5 atang khara thei veka 5 pona theya 6 pona theinga 7 8 9 pona theinga ti da na chu GPS on don ta ni GPS kan onanga GoPro GPS kan onanga kan on khanin kan on ringot khan akal chung lawania achunga khanin hata LCD chunga khanin GPS khami a logo kha lo langanga khami lo lan che khan GPS a connect ti na ri a chuanin khami a connect che khanin tunami hi activate timayang amu theita ni chon direct in ma hanaron mulawa a insert ngal lawa ama GoPro apps GoPro Quick GoPro apps khan hemi hi aron muwa ati dana chu a video sem no chuan a soi har zanlama kan kalnasal du office duty te an ken shato kan buzuk rang to mai GoPro apps a khanin hemi video clip hakan drag lut ta ne chuanin kami nu a khanin a chi sang a thlan tur kha omta du chuan speedometer chopo da theya du chuan GoPro kami a title chopo kha da theya ma se tun chuma chan a vain karon da ve shim shima aka kalphung chu ni a ain connect lo chuan kami a logo he tia tuifar ang deuh ale tuifar ni ta ang se tuifar lem ru om ta om se ale ling zong che hnuai lam panga zumunga chunglam panga bial tia kwal mo khati ang chi kha alo lang te tanga chunga kami ani to kha chuan tu na mi hi GoPro apps a khanin amu theita for the tangpon edit thei thawa ke chu desktop kamana wagin desktop atangin tiang khanin katia tun tuma hian karon ti vel chin ani hi test chin ti hi a chiang mi zawa chuan test ti ringot ai chuan rupees cheng tiang vel mo re thina ni a zani chu inflation am jok atlan chuak ni po hi tuna chal tlang sawa kan speed kan lo te sanga dik lo view mai thei avare relutuk kan bang chia karon hongal buổi thơ cái này mong xấu thì con cần test giấy nó cần test cho nó sẽ ati da na chu in do so in YouTube han how to in oma tam ta oma a settings chu set da na kha chuan in kan soi du chu GoPro ai man tlom de ulek chu ti khati enge action camera tha tivel minon zo thin te ka chan chu ll khiang te ti khai YouTube a khan sa chu la ka khanin mania DJI Osmo alei thara ates na sa ma unboxing te po ti ya ani khanin GoPro ai chon tuna hian 8 le 9 ba khi stock om karing lawa
chu atom deuh hret mai thei aman te po ani kha azo chinga a channel kha lo check it out chin ula ani khanin nge test ka in lo enchin don dia DJI chu DJI thadje chu kan thria drone te po DJI drone thadje kan thria an them neu lo in lo check it out chin don dia khazong khan lo season in kan test chu bye 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 bye